Dugurîniya tevgera çandî û hunerî li bajarê Qamişlo gelek bûyerên hunerî têne li darxistin li malbend û navendên vî bajarî. Li malbenda Osman Sebrî şevbihêrkek hate li darxistin û filmekî dokûment li ser jiyana hunermendê mezin Mihemed Şêxo hate weşan. Wekku em dizanin ku ev karê han ji ber hemên Kanala Vîn TV ye ku di sala çûyî de di bîranîna hunermend Mihemed Şêxo hatibû weşan. بابا رحمتي رايش تنقول أخونا بدي أو قالوا لي تيكي أو كي أهلو تنكهبوا أو قالوا ناتاني ودهيري هسه معنا آني وبيم أنا كل وقت تيلي وي مش بس تنقول يا أخي هسه حتى نجحي شو قامش لي أسبيربو دبار دا سرملي من سرسينجي من جنجة بازي أذيك وخمو خيالي ويدو وقت البيت أزمرن ونبشر اللي من سياجيا أفحرتي استراني تأثيري قلك منك الأذكاء مالا بابا سپاسیاوی گروپی دکن سروی سمیناری و فیلمی هنکی وثائقی لسر جیانا حمد شیخو گوکاری بود هنکی جیانا وی کسی گلکی تشتن تایبت جیانا ملت کرد و بتایبت گریدانا استرانی وی بشورشا گلانی ره و داویه جی یعنی دکاری بو دوان تشتی وی برهمی گلکی مزن ده 40 سال تنه ده یه گل برهم حمد شیخو بناره او بیجه اوی هنرمندی 100 سالی ده اف برهمدانیه لی جیانا وی گلکی زحمت و زور و درباس کر و بزاروکیاوی و حتا مرناوی گش 40 سال بو پروگرامی و پروگرامی فوکس از گلکی سپاسیاوی دکم و سپاسیا وین تیوی دکم زور سپاس شواره سال و نیف که ورده ام دبینین روجاوای کردستان بتایبت لباجار قامشو گلک مالبند و ناوند هاتنه چیکرن و گلک سیمینری چاندی و هنری تینا دارخستن جبر ویتشتی کانالا وین تیوی دحمو وینران ده حاضر دبه ایرو وگو ودیت برنامجی دوکیمنت لسر هنرمند نمر محمد شیخو حاضر کربون و هات وشاندن لوی مالبند عثمان و أبجي إنتاج فين تي في برهم فين تي في وأنا فيلم كيدو كمان سر سيداي نمر جگر خوين حاضر دكن خازم بيجم محمد شيخو سريخ شورشكا دهنا كردي دا هيدارم كو همو خورتيما بي باندور ببن جبركو جهمو علي جواكي همو بشي جواكي سترانديا و از پیک خوشم محمد شیخو سپارم سرانیمی ج ولات خوره بجم به ولات خوش ببم به دستگیرتی خوش ببم ده همی وقتان دستگیر محمد شیخو گودار بکم جبو هاتنا وین تیوی جی جو سپاس کم تایبیتی سپاسیش بو پروگراما فوکس مرحبا بابا چند هنرا کردی به مروین زیرک مینا نمر محمد شیخو تی زنگین کرن
جبر في تشتي دفابا ام خودی درکمن لهمو کسین خودی کد دوی واریده و ام تمی وان کسان بینن بیرا ملت خو و افکارهان نتنیج پارتی و رخستن سیاسی تخستن لیبل جهمو سازی اندراگاندنه ده کار دکن تخستن و دفابا لسر بسکنن.